bi on ma wo CJ e be kan ni say ya say yentumi ansesamre num o say Professor Stephen Nadai ene da GRE board ano the proposal bi ode e ba ye fase bi a me na me de ade no aba ena menya sika ntua ena di mortgage aka no eti se ba se ye boni donkomi a sa nipa na wose ye yi ni firi mu kura CJ nipa no a wono de ade ne ba ye na wanya sika ntua no e wose ye yi ni firi mu ena se ye beton super ebo na wose ye te so esne price no kura no a ye de ba ye wose ye ton na dufo de se na ye ton no na mimi woni se sanke ye boni donkomi a mi a meme de ba ye no ka wose mi sumi tumi ebe be de fo bi ebi a wo be kasa ene esa de amanfo nipa bebre be ma di mortgage aka no asa ba se wo beto but ye won hihye ya ye betumi aya fa hu e se ye beton no man ne be boka we ya de e wo se ye CJ ene mani bi wono ma wodwene ho a wonti ase e se me de bra mete se Dr. Muhammad Bawumi aka se oh paperless ne ba ye pese ye yi nipa ne ye free enhyehyɛ na ye yim no rofumi aka no human contact ai ni abeka no titiri ni de ato ho even omukura faith forwarders ni agency ni nyina wo bi ani agesa ha ene ye beboa ye fi se nkrofo yi omusisiye but etumi kodru sa empempenso we say me de ade aba etoda kura CJ ye sheda pe ye hwe ka no a wo de ba no ni ye tima target se ka we ye befa ka we de ye mani run sanka wo ye den ye befa ka ye mani run sanka da ye mani run sanka if say one caller bi asem o ka say ono ne brado say ne sister de no de ba ye no o de bibia my ready say me betu eska no na pani no wo ho ne say a paper ba ko ye hu ye hu paper ba ko paper no why won e wo say e konabra na say onu kra de o wo sika nko di betua enti CJ say ya nhwe ni ye si ye betumi afa we so amasika ba man ni futuo mu a ye betumi anya ba ne ye so de ye de let free castle ye de let free GRA ye de let free Jubilee House no de and sika bi anko man ni futuo mu because obi onum kra sika no wonkotua se sa cast deal ne sa niema no ni mu obi onum sika kra onkotua na no ye ni agent ba ko betena ha say srebo na some o kan say ye checkers no te say biscuit de ma party members ye check de ma party members inti say oh waboa ne ye tumi allocate bi ko na koje ye yi ba kwa ma bi onum kro mu ntua hwe se kwete tumi ko se wawie kwete si wawie oso oguso wo de ma ne nkonsi ase na hwe stories ebeba na nke eden na wo ya allocation no nipa kra wo ya allocation and it's not like ye nim nipa wo ye hu letter ye hu se wo na won sasha ase na wo ya allocation no brabe yi ano a wo si unyi ano se journalist no so ne wo hu ye o de beto abonti o mse na enhwehwemu na wan wo so te wo adwuma ye de ahye won sa no ebi kura no a na ye nhwehwemu na ekoye ye no ye ni abo afa bibi so ebi a ye bon hyehye ye de ye adwuma wo betumi achem se oh we ni sei na ko no eba sei ya no makama no atum na mote ho no mo yeso ne information be nya de betudwa de betudwa ekua enya reho se car I say utua duty be 51,000 allocation ye kan wa sem ye na ye tua 30,000 na say ya teso abahwi hwe CJ wo den na kura de wa antehwe wa en kura de wa antehwe o story bi ba ha say ya wo bi a wo no se ne maame yare because of ne maame yare enti no nya ka bia na on betumi de ne maame na tenema ko hospital en wo she da ma ka no a wo to se wo de bre ne maame no o she da me ye nkonwa ne bibia se ne maame no e fura wo empakora aka ho eba ya wo bi di nani ehu ade no wo ho se ka we de ye soronko e bi mada ye sheda bodile ne sa hwe kas na na meka no se CJ wakraka abada ekua kasi ni efe no mo pe o wo do ka bi aba bi kura etoda na bi maga na hada etoda na bi wo ha but afi na eba system num ene edue bi maga na da de be den na de onye nipa wo de be den adan ye wo mo e wo so mo de nsema ho bisa no no de asem na so kansa o za ekua kasa nyina ma idin na se sabe enya bro
Any atrimodin any beya. Mema kwa abruchira kwa hozere. Abruchira wo sabaga phone wudin koma. Edu ba bi kura wuntimi pie. I want me to Quabranes are ni huni to fe Quabrani twa picture kura ni tutu ajafa. No the car bagana. Yes so demo radio say wan acho. You Sache me dia say kana aba. It will say mitia. Mitia na nye dia say ba be boni donkomi. It is me the car ne buy. Na so ka so obaje me 20,000 Ghana cedis na mentimi ntua. CJ. Sa wo kwa ko boni donkomi. Na so ka so ko ton car na 10,000 Ghana cedis. Sa wo so oje me 20,000 mentimi ntua. Na wo kwa ko ton car ni nyina 10,000 Ghana cedis. And no cry in the first place na adwembone. Adwembone kire say 20,000 and some mentimi anya. And if I say 15,000 kwa. Ada na only 15,000 no. Now ko ton car na 10,000. Let's say minus 5,000. And why your mine car? Then no kwa ko ton a. Me na me de me car buy no. Oh my first option. Now obi foforo aba no abeto car no fofofo no de ko. Yan yemo. Accident. It doesn't make sense. See, accident na ekoso no. Eno so ka ho bi. Essence obi nkosam fifre wa abruche nkoye adwuma ma. No mine fa car. Na say bo ho car ni fini sa wo kasagu car no so. Wonim diabo amanfo bo no okruma. Wonim diabo amanfo bo no okruma. Kona kwahwe obi twi mponko se na awurade adoma wo de atoka so wo de bafie. Na awurade adom na so ye na adwe so wo bafie no abesetela. Eno no wo de nante na eja wo de the businesses ni ade. No mine na fa. Ni afa da ika na siche kwan so ni ato ama ye ho fofofo. Eti sa nipa no se wankasa na ye ho kra eduabo. Se nipa no ni no so kura so fom wa bo man ni dua ti sije atoda bia o yesi hwehuma de kososo umuna je de mawo o sere je de mawo so ne bogafo ni di nkomo no mo ka amane hu mo fam pa wo sa no ma we hu a ka bon sampa se nipa nsa hwe what you say to me ko di nipa nsa mu a instead so de bebo adasa ama adasa di ye no no de afa kwati kwan so sisi omanfo anya fine. Wow, you can't watch us a grade. Yaka, obedient baby, and or the Omoya Manosem, no Moya Manosem. Walk out by the Dibia when he says, Swat. Carbon send it here. Carbon said this here. CJ, young quiet. Now, I saw him say, I will also see a blue kuma. Police in Ibano, and then a mammy and son, Yamiadma or China. And I'm penning for you. There be now watch that. Now watch it. Oh, now watch that. Yeah, my busiani in Ayako. Yema busiani yako na no decision omu take ye na ye say papa no mo so mo manen kasa ne on free phone ho kaka no ye mebo mo ochina you say ye this story na chi enti ye bedi achi ye bedi achi na CJ ensem bi wo daily graphic mu a ene edika ye wo se ye hwe na ye ka Professor Sam Jonah kane Anglo Gold Ashanti wo pani ya na wodano and what dear drenchire bia ba we kura de anya drenchire o se mpanimfa eya asem wo mo fa ebeboa wonim se toda mpanimfo ededa da board ano wo mayimu no board of directors members wo so ye se o ye ma o mala once ye ntua o mo ka so what is asem no panini se sa allowance na ye de masa enkrofo no etena board no so no eni bonus e de ma won any Christmas hampers e de ma won gifts e de ma won any per diem e de ma won no say ye ntwamu a state agencies bebre wo mayimu a enye wo so nim etoda adwuma bi betumi anya sika na no na me ka asem we say ye betumi akwaje bosia se bia ya je bosia 100 million ye de kwaye adwuma wo be he project no ankasa ye no aban we ntumi nye o na adaho aban foforo beba no yesi abosia ne de baaye na nkontabu ebu ye ni sije ebebu nkonta no ne adi sika no be 80% ye a meeting se kwaye bonus so edema ye training and workshop ye sitting allowance na sika na sa ne ntumi amfa anye project no na konkonwo eno na Professor Sam Jonah ka say ye ntwa saade ni nyina mu pedia ma ye de ma board sane ma nema obobosu yi beka ehun sika ni na bebomu no abomu no wo se sa na uwie na beka say ye ntua eka
wasi sampe for the board member wasi omunya aka visa ye ntua meka no senko omudi akatua na nkeye wasi se ka pediem no a wutie bi dia wo yem behyew bonus awoje wutie a wo yem be bro nya isika omuje ye wutie a yem behyew obi jikodi di ete obi ayo obi dwetire obi jikodi di na ka ode mo obi sa jikodi di ete obi dwetire o wako obi ho no so kwaku ji talk credit ji talk credit bu phone so wodi ko mi kro maguna before a etimi chichi etobi a woni pay woni allowance no bro sije onim sa Ghana nkwa na etua disturbances allowance ema yi empanimfo yeah disturbances allowance ahwan na disturbance wo weka no yeah sije me fan say sije na da adwuma na no wo sori a be ko ne ho no mo wo sori a wo de wasem be ko akotu nanim yesu disturb no ho allowance na ukona do asem kotu nanim a no na bi na ka asem me bango to han anim oh this is lovely o man ya yetimo eti asem no me senka me bango to han anim sije ene ti me disturb no aha no ho na make us Ghana na abenya ne sa sije wa sha say disturbances allowance ana one etia mama eti the bonka tay junior enne daily graphica Professor Sam Jonah says Sam Jonah Penia say any of South Africa menum no akobie na adwuma say chenkyerɛn no wo ka say wono wo free Ghana atwa apo no wo say pay de wa ye adwuma bo amenonia wo se ba bia ni hono mo a wo hu say ya bia adwuma board no we gisika we yala wansenie we pediem oso won ti bi da Ghana nko na saa de no koso eti mpanimfo behwe no watwa mu a won hwe no wontwam ne yenye bosia emfa nwi chinchinga yenye bosia emfa nyade a emfa mfa so ma oso ye investor unim saa de no we business person bi anim say bosia ye no yemfa nyade a emfa so mfiri mu ma nti mpanimfo hwe ne ye na we ya abra wosam wo ha sei enkwada nketua maako aduasansia sije nkwala 36 ene yatwitwa wonan enkwala 36 yatwitwa omunan say 10 nkwala asem America no ne wanyini wo mo 16 years 9 years 8 years 10 years 12 years bani ben owura brighter pia so ho no ma we mo parents a wo se yachi omunim yese nkwala ni bi wo no mo a card omunya accident obi so wo no ma fie ase wodi agora na wo bobo na ne namu africhi ana say wo bibi abone na so se parents no de be ko hospital ni tie yese ye wo enkrofo bi wo mayi mu a eto da say oh we de wonim nan chichire o betima chichira ma wonan na toa e betene kama ni ade nam sa nkrofo no so saa nti no omani bebe omo so no na nkwala ne nan ye pro ena na anu konfo anochi aya asabia na penifo ye se sa nkwala ni nyina operation ye pese ye bo mo ka nkwala ni bo ma 36 enkwala 36 omu nyina no reasons ye bi ye kwachechire nan no si anan wa duru ba bia ye no hwe enye ye twitwa wo hwe daily graphic page 13 wo da wo hwe a enkwala ni bi nan no obi wo no mo a sije ye twa ne nan no mfimfini no ne ye tumi bum no ye twa ho ni nyina afiri ho obi so wo no ma ye twa ne sere no ha ye twa de ba ne sere ha ye twa de basoro ha twitwa nkwala ne nan parents are want to me and we say yemfa won ko ba bi ehia nti no saa ne de aya che say daily graphic de ho awre ho sem abetudwa na mampani na na do so say wo ye adwuma denden de sa wo ma atuatefo atuate do mo ma bi maga na say wo se Ghana e say mpempenso a ye duro no twedi ampo adawroma wo yira ne atumi anya bi koko no so ebi wo ho no mo ene o man no so asomwie wo mu eti abibire ma say no so obi e pe ba bi akobọ no ho adwa na o che say year of return no wawura mu Ghana na eno no pese na nida ho na bambo mu no oyire niema mu wo se so obema atuatefo na Boko Haram ne sa nkrofo ni bi aba Ghana da bi niema gu akwa mu dendende a wo hwe aye ho adwuma etunya daily graphica ubetumi ahwe ensemi bi ewo mu yamfa Ghanaian Times the obokrata infanto aso Ghana mampanyina na adoda nkwa kufu ado ne mfonyine da ha a chese wa hyefu gu fita ene wa bone watch kama no ahye ne space no say Ghana benefits from 250 million euro to upgrade electric grid capacity na chese Ghana Ewurade adom yase dwumakuo bi free Germany abaye friend Siemens wo mo ba be bo ase de be nyina mahodem nsem ebetumi akoyi na ne edum so esi mrebene na chese sune enya dia esi bi onse sije minim sa ho yedum kane a edum no na dwi me do shuma ekwa ho yedum kane a yedum no be
ekobo one no bra edum ni de ma hu mani te ahamachin mu ho na edum me frifie nyina edum no be 11 getting to 12 11 getting to 12 me as a one mu ho and na de chi anopai and almost saw ye almost on be 420 so ho no be si me ho de na che say the whole town I tigo so see edum ne de ni emu twe fojo so see edum ne de me edum ne de because baby afojo shey baby afojo shey de na say the whole town ti o ma ye hu we go for or western region we to Ghana Hoko Jim Minister no Western Togoland Attorney General you say can Western Togoland WT nan anu mu yetire ni na me hwehwe fojo ase me hunu photo Attorney General yakwachi journalist bi o sa asem no sir yakwachi journalist bi o ho a che say almost ton FM say the radio ton omachi programs manager no ewo ho ene kra ye news yeah the news anapa no yeah asam no ne nkra bata doso yesi abrante ne nsem okeka na yese wono so wo sujagum onzo radio station no sujagum oye radio we wonder ntino o makwa akwache no ete say de Ghana atadwufo wa yate de 250 million euro ene say de bebo amanyina mo de won sametimi akoyem na public accounts committee ene ne wode nsem atudwai panyimpa wo no ne da no panyina vagi wo se kokobo no de ma Ghana de share se kobase yetu yensa fro se bra na be yin sema no wo manima wo ba fa no kre kan bra men fan tro kokura nsom enye se bia no kre fita na de tutumba kuko so we de buburo ko suade be yin se da ye chewa ye do batum te no de won sema ba was anyone who peddles falsehood before park will be locked up opanyina vigilance man no wode aba no na abato commissioner wo mo obedwako bi a wo mo enetu abato commissioner efo a e from eminent advisory committee nene wo maso wo sere adwobre twuma mentwe ena ma akrabo ewia so twa ketrema totonwe a wonwe na bia enti menti me wanse a ekoso ebi muso na voters register for ya mane ma ebi so ya beba abato commissioner say wusu fe kura beba cha lege kukoti wo maso wo sere wo ma asomdwemra opanyina me short mrebi atwem charge na na panyimpa no da no kuru ya ena sa eminent advisory committee wodan wo se ene wo sere sa asomdwemra na afia abato ne ento na asomdwem ema bibia nkoto te Ghanaian Times de obokrata ani abushia ena no pe me pesa CJ me fa the catalyst na me hwese betima catalyze niema en catalyze niema no na when mo yanfo Johnson asi edun ketia de general secretary onye deputy da bi sama nyanka sama nyanka otuko no post da bi manyanka general secretary yo dan DC amanyoku ano na wo hwe ni coach nu anope ye hye no na ene ne watch ye bono ne belete ye bono ene atade ye hye no a na ese vice na mu no watwi na asie no na catalyst enya da users NDC fo nyanyi vice ne dia they say obia ye potential vice eti amanfo predendende na anu say mete ye ne ase ade no they say baby o matwea am na du no ekwa asante ho na adu na ase adu nkati aso nse wo kan wo mo a wo munyo ombedi no ho enu wanya adaje no ama catalyst atwero ne ho nse munyina eti say wo awunim no no ono nka so nya obedi o se ye de ma na obeje na chese wo je ha no no ye de mana wo beji enti wo pesa Ghana fo hu ni yie o se eso se minya enti no na adwumadi be no wo madi ne catalyst ni mu catalyst we di 63 years because me who the true story of Johnson Edun Ketia at 63 no say you don't know the true story. This is the true story of Edun Ketia. Duosia miensa anwadie no ne ho nsam a ye no kure nie and what in a bush nyina ka ho ene the catalyst enya adade catalyst ne adwuma na waye no waye lovely na wunim CJ wo sha ase no wa kire baby a ye wo ase Edun Ketia wo se ye wo no Obono region 1956 and ye chese ye wo no na bra ye wo papa ni adwuma wa ye nyina da emu nsem so wo de aba betudwa ena ne madodo emanum emamienu emema miensa ena ne ye no wase ase Edun Ketia ye wo ne to adehyibusuam o ye de hye oyoko abusuam no ofire ti na mse catalyst aye adwuma no te so pesa Ghana fo hu papa no hu no o ye yukuni na
was it happily married to Mrs. Vida Domesi Dunketia. And an emanishidin when ya butro adenketia, Quaquesia Dunketia, Yas Antoine Ketia, Efia Franketia, Kwame Boatin Ketia, and was so woman and son manananum nessa won sha. No was here Juma wa ye one man you semu dear, Ghana for in anim, and Rashabedum and fear Jumie 12 years in Parliament, Ghana for him a Jumo yen or Parliament. Would not to Chania, what be ye swafo, what besho may you clear your soda, and so a Juma wa ye Ghana for him. A Juma wa ye wabra no ye Juma wa banke, and so Ghana for him. And na mwa wa diabu and this ya man yokono, wabra chese opposition. One only Doctor Quabreje and Wakon ya no almost there be. I was a party in the power and what you made by into a papa dear and won't you mean ye. Dear post one ye, the man who won't you mean kita. It's in a catalyst. Wakatala is it. Why? Wakatalize. Yeah, inside the Bocrata and Fankan. Net you are for us, quite brutua. Yes, you are 2 box side woman. Then yes, you could be a man home and then your friend Rucha Ghana. One more woman tells a man maso. And in you mako juno. Say the class action and omoya dear tia or my ya. Just so omo do a mine cocoto. Any abamra new form do a cocoto and another and say, one more woman maso, omo man maso. Said to a forest the power do my body, but dear. No, I quite brutal say. Near to marry and crump one in the bones, met to quite as a quack 2 box side. Tom said that. French best was nay. And I do a Bamana Basso, Amana Basso Chinetine, the Obocrate, what the one some Abba Mountain. Now, Oyasia, the inside was in Venezuela. Opposition leader, one and crop for Macopium or Parliament, and no maybe because of Montiasia, and Intinium, why, and Yabu, Parliament says sometime, and Copium more, and Sabica way home. The inside, the Obocrata. Ani abushia asamu asije di tu dwaya na wo he wochina nyame ya adwomo na wotweda abushia ebedie ede ama nipa mako nan prosini ba inspector ya abone ne mamiensa wahye dwiribe ewo cylinder ejaye tomu mu no de bonkrata edwo mfo nyina ba na wo hwe ne ma no ni nyame pen wo ye ntiasije ni nyame pen wo ye na wo hwe nkwala ne omo maami a utimi se abusua kama shan na se atu no na ase atu asem no an waka no ase atu ewo de bonkrata unya daily guide asem bi ewo na ensem a yedi wo Ghana ase ya aban na toda ene nipa bebo no somo ane aban ne yenye na ne Ghana fo so ya utimi sa abro pa makura wo wimako ehhye no wo se mewe ebi so woni patim tema ene asi street lights na wo honom no light ni bia yira ya tumie tutu light na free wo tiye light e dia bobo ho no yesi vanish in tema street lights vanish in tema street lights I say enhweko ema ye nyina ye hu yanim kwan no wonim se na nse wo bia ye omusi o na moto we no so na light ni ho no mo na street lights e bi ni wo yesi e bi mu ahyeda kopa wire no ewo mu no na amanfo pe etu wo kwa no watu light no na cable so ne wo yesi bomu abohia no no wayi no de ko yes tama street lights be 60% eni wo nyina no amanfo na atutu nyese kanea ne na asai nipa da se ne nyame ball no wode adwen ato ne tim no na adwen se nsemonu no obedie no wokwa na chese watutu lights no emu nhoma afiri mu na esum ewo ho no mo info mo tworo ba se esu amuso mo nyiri mu security mu ne ye nhwehwe bon eti unya daily guide sanse mi bi ewo mu. Yeah, father new crusading guide Obokrata and Fantoaso na ahano was remain calm. EC eminent committee urges parties amidst new voter register brouhaha. And once some wache say asma midika kai na abato commissioner eminent committee urges womona etuno 4 etrese bia ko benkum konifa uduru akọ en uduru akoto no ene wo mo se wo bia kana komanto ne yam bibia bedadi eni kwaso obedi menase po obedi abuku so mama na menkwa ahoma no so na story a wo kenkan the insight CSOs to sue government over Atua Forest bauxite mining no mene lawyer Martin Pebu oye mbranimu ni edema CSOs no mene no entwetwen komo lawyer otimenka Adom FM so ne yem akwaba. Yeah, you captain. Smart. Me bato CJ ni enya captain ni. CJ. Okay. Me bato sa ho ye de. Ya me na Adom boko. Ye de nyame ase.
how pa ewo anamo aban pese wotu on the mining of forest mining of bauxite ewo Atiwa forest no and one lawyer. Okay, CJ. The chairman say Atiwa forest no bauxite now the mining of hono. Just about 18% of the total now aban pese etino. Into bauxite no the pa ewo yina hene. Okay, into Ocha Atiwa no just 160 million metric tons level ho. But yina hene the 700 million. Minti mubio. Yina hene the 700 million metric tons. And Atiwa the just 160. And I was 60 million. So I was the 180 bauxite from Tiki into best of the area. Into the also buying say, Ye Atiwa the new stream. If she say Atiwa, Ehonona, the Swaya no try if yes, Usha Wager Reservoir, Wager Dam now. It's free Atiwa through River Densu. And then there's also River Yesu, and the so called Winnipeg, and it's trade running in Pochemobono. Then there's River Green, and also the so called Tapra this side here, you know. So in total, we talk about 5 million. And now, a million free the headwaters. Rainforest. Hello, lawyer. Yes, I think you saw not me. You are the movie. Me too. Jim FM. Because apart from the I just I am not free to one. We all really say that forest, no. Very more any year. A year. Yes, my canary, it's one whole this is globally diversified reserve. I was here with conservation. Every plan of the more tourism member in future. For all these reasons, no, and we have to talk about say only if you are free, and not young type of city. You can't tell now why I am. Yeah, yes, you see a bank one say a bank two websites now, own shop, own hospital, own school. Maybe when you know, Sandy Manukano, the young Ghana, a boy, Jim FM. 1 point to Dumaso. Nanso, you see, and put to Dumaso, I am not need the water to survive. And you could two websites, let's say, you know, and now I try to tell the Koya and I buy. It's a bank. Yeah, fact, you see a bank, yes, you cry. Near town said, a bank 88% in free more. Now 82% now, some Bopano. Yes, I need more. Well, lawyer, Nikai said 2017 are buying a signing memorandum of understanding on a China buying Sino Hydro. Sir, bauxite account, and one person who said, hard Sir, and name Musi no on Atiwa particularly no, and far Susan Soboni Bia Emba on Sino Hydro buying any China ewo. The so say agreement dear agreement amendment. The no say amendment ni asesa ni sapredi. Sana for no crown be say nsina ye no na hu hia pa. Na ye nyi supapa no ma. You need a crana, you know, acquire agreement. Okay, I don't bet that to pa. Or one of them, no, you see, I am no, I'm not saying you are into on the chat. Lawyer, ain't me and two anamoa, yeah, this safe mining, Ebay Juma, mining Jumano Ebecosono, and Yasu Sansobia won't see so. Now for yet me at 2 bauxite, now mining Puntu. Yes, near Cano in Tiareno, El Hopper. Young safe mining now infinitely pollution, not and pollution. Also, you decide in Funo, safe mining bank.
If you also want to mine now, both sides of the mining, that head mining, no, see the other things, you know. If you have something for some interest, I'm going to demonstrate to say, yeah, and things, you know. My home to me, all these years, and people can say, as lawyer, you can, the court, I don't know, I think it can be something. One decide who you know could not court, that the Bisano who said Mokrano or researching, yeah, and it's not a situation. And you decide who's our questions, no. You'll be something for some moment, I want to try. Okay. Aside the question, I'm what? How has the consultation been generally on the mining of bauxite at Etua, lawyer? Good. Citizens, no, and Casano from day one. Omunya nimbia omutia se ebe affect your mono o my demonstration sa e kire kura no other French Association of Ghana the associations no ye letter no so me record munti ma fa say names them ma ba me kai through Christian Council of Ghana kura extra man pin say omo panacho onhena Wana or young conservative a chiwa. Jones idea Christian Council party or Mua Jimu, that's say idea a man as a Christian Council Yaman yourself no more yet. Or more Homayina, see, yeah, and you do draw now, or Ghana high Christopher. Those who Mujina Homayina. Okay. And those are the consultations, they are church related. Oh, the international wildlife conservation. So many international groups. We na atra bro man pinyi say omo modiana OCV Etua 18% pay. Ye see aban kwan, ye ntimi nka say ma aban e twa kwan, ma aban hospitals any schools. Baby, ye kasa akra na tete akra na ye good citizens. Yeah. Yes, 18% man, yes, aban chimi. Yeah, 82% in the Juma. Okay. In the event, say aban NTA na okoswa 18% here where ya. What next, lawyer? Inki letter na ye dia akodan aban no. Ema aban brana ya show Ghana. E say aban wo 30 days. Say on game ho na on 2 hour na mo. He say aban afraid and say yes, happening so na after a settlement agreement. Then say aban police and after 30 days no, that's from 15 February no. After you have to file a case no court. Now say nature say they are combined court. Well, like I am sure in the coming days, I am sure about we. Me just be any be sound to show come lawyer. Yo, yeah, that's a lawyer Martin Kwebu, lawyer for the civil society organizations. And they one more SU aban say ombesre say 18% bauxite no a war at Tuano adabroma adabraka mo fa nsanka na nsusuaso de beba no anhwa yentumi ma mentwa me ho na mente we free ho na me ba me wo enkomo twetwe CEO a oda National Pensions Regulatory Authority obetenase na me no atwetwe enkomo efa pensions eho pensions for main ahomgye mu akatua ene ho nkomo twetwe ene e betwetwe na se